tubaha ikaze ku makuru y'imikino mu kipe ya APR FC, aho iyi kipe ya APR FC yari irimo yitegura match yagombaga kuyihuza n'ikipe ya Rayon Sport ku mukino wo mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ukaba waje guhurirana n'umukino iyi kipe izahuramo na Pyramide. Ubusabe bw'iyi kipe ndetse na Rayon Sport bukaba bwemewe cyane, dore ko umutoza akimara kumenya ko abonye itike imuzamura cyane rwose ngo aje mu yindi stage, yahise yandika ibaruwa amenyesha ubuyobozi bwa Ferwafa hano mu gihugu cy'u Rwanda ko uyu mukino rwose bawuvanaho, ndetse kandi ubusabe nabwo bukaba bwemewe cyane, ndetse kandi tukaba tubafitiye n'andi makuru ku ntsinzi y'iyi kipe ya APR FC, ndetse hakaba mu gihugu cya Tanzania haje kugaragara umwana wafanye iyi kipe ya APR FC. Uyu mwana ese n'ayahe magambo yavuze agahuruza abayobozi ba APR FC, ndetse kandi andi makuru tubafite muri kafu ku mukino wabaye wahujije ikipe ya Polisi ndetse na Constantine. Ibingibi byagenze bite? Hose tugufitiye update news. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, ukanda subscribe, like kugira ngo tujye tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Intsinzi ikipe ya APR FC yaraye ibonye kuri Azamu. Intsinzi rwose yaje kugaragaramo udushya tugiye dutandukanye, aho umwana w'imyaka 12 wo mu gihugu cya Tanzania yaje kuvuga amagambo akomeye cyane akimara kumva ko iyi kipe ya APR itsinze Azamu yo mu gihugu cyabo, ndetse kandi uyu mwana akaba ku mbuga nkoranyambaga yaje kubicikanya bigacika kugeza ku rwego rwo guhuruza abayobozi ba APR FC. Uyu mwana rwose akaba yagaragaje ibyishimo byinshi cyane nyuma yo kumva ko iyi kipe ya APR FC afana rwose ari ikipe ikomeye. Si ibyo gusa kandi, aho iyi kipe ya APR FC yabonye itike yihereza kuba yakina mu jonjora rya kabiri muri CAF Champions League, aho izacakirana n'iyi kipe ya Pyramide FC, dore ko iyi kipe ya APR FC yageze mu ijonjora rya kabiri isezereye Azamu yo muri Tanzania nyuma yo itsinda ibitego 2-0 hariya kuri stade Amahoro muri Kigali, isezerera ku giteranyo cy'ibitego 2-1, kuko mu mukino ubanza Azamu yari yatsindiye APR mu gihugu cya Tanzania igitego 1. Kugeza ubu ntiharamenyekana amatariki uyu mukino wa Rayon Sport ndetse na APR FC uzakinirwaho nk'uko byagaragaye, dore ko wari umukino wari uzaba uzahuza iyi kipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport, ariko iyi kipe ya APR FC ubusabe bwayo bwose bukaba bwemewe uyu mukino ukaza kuhava, dore ko uyu mukino kandi ntabwo washirwa imbere y'aya matariki, ahubwo ni nyuma, kuko hariho n'indi mikino igiye itandukanye izabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. utoza ikipe ya Police FC ubwo
mbere yaho gato atari yagakinye na Constantine, yavuze amagambo akomeye avuga yuko rwose arakora uburyo ubwo aribwo bwose akabasha kuba yakwivana kuri kiriya kibuga, ariko ibintu byaje kuba bibi bihindura isura nshya, bikaba birangiye ikipe ya polisi itsinze igitego kimwe, naho Constantine yo itsinze ibitego bibiri. ukumva ko rwose ari ikinyuranyo. ubu ngubu ibintu bikaba byagenze nabi ku kipe ya polisi, ariko ndabizeza yuko rwose iyi kipe ya APR FC iramutse yongeye kwitwara neza rwose hari impinduka zazaboneka muri umukino uzayihuza na Pyramide. n'ubwino TV7 nibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino, mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment, ubundi tukajya tubana mu makuru agiye